A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim wa huwa khataman nabiyyin sallallahu alaihi wasallam. Mga katutemang ko alam sin Jamaat Ahmadis. Abiyon ini chance tud katutan yo. Jadi kita kirilan taufik nakahinang iwan nakasud alam sin bulan Ramadan ini. Pauno si mga 5 tahun yaon nagakadagad kita ni iwan si mga langgong na to alam sin jamaat na habyaw ni aw na daing kanilang wero nagpakagad kato biyaon miuna na kato mini parahmatullah. Jadi beturesag in puasa ini in bulan Ramadan ini mga adlaw mabiskay tud siya kaya nga tanta inang kabulan ini in adlaw habyaw ini sangat tud siya mabiskay dengan sobian in chance alam sin bulan ini in taufik alam sin bulan ini insyaallah taala bilang na to kamunfaatan ipon na to ini sin atmosphere amin hipusin pag-serve atau kan mga amal tayo insyaallah taala among bangman da pagbarakatan. Mari kita nyo lungdungon na to yung sabda sin khalifa sin kita Hazrat Mirza Masroor Ahmad halam sin bulan Ramadan ini. Long sin huzur Allah taala bin Naziril Aziz in Ramadan amunain bulan dua parubahan kakkal alam sin kawita. Parman sin taala halam Al-Quran wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Surah Al-Baqarah ayat hanggatus kaulan tag 7. Ayat ini menunjuki sin salingkat-lingkat hakikat Allah Ta'ala masutod siya bukun siya malayo bukun siya among masigpit lawakon in siya sangat dimurungog si mga duata dirungog niya in mga dua in tiap sin duka susah iman tiap sin mga anod tuwig haluha matata. In Ramadan kalagyan daydo mag-focus kita hadua in dua makusog siya alam sin bulan Ramadan kakitaan ta in mga masjid in mga manusya magbaan-baan pa masjid mahipo siya iban ni mga tao labi matibot doon sa sambahayan labi mataod magbasa Al-Quran labi mao magduaa nin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagsabda abulan ini in mga kalawang-lawangan sin sulga ukab iba ning kalawang-lawangan sin narka tiutok iba ning mga syaitan nabibilanggo sumakawa lang sin Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis tumtumunta in Ramadan bukod siya hambuk-buk niya waktu hamagduaa in Ramadan dumatong siya makaminsan hatiap tahun maksud bangunon ta kabiaksahan amin tatap na permanent halamsin sa kahabaan na sin kawita sa kahabaan na sin tahon bangin kita tupot matibot doon hasambayang halamsin bulan Ramadan us pagpuas na magbalik kita pakaliso naing kita werong patod nakapaham sin sabunal uning kamaksuran sin Ramadan in Ramadan amunain madrasah rohani tempat praktis magparagbus sing kabiaksahan permanent na dua kalagyan na sadyarin doon magkalagyan kasila sa Allah Ta'ala na magtawag asasabutan kay na ayat na sabut yadto ibadi mga hamba ko ini ni bukun tupot doon ha identity sumawa ini ni bangbedin in kasuok dirin hambuk hamba atau kan ipon sa bunal amuna kalasahan nin Tuhan niya bukun sadya doon hambuk bulan malingkan sa kahabaan sin umul niya sa kahabaan sin kabuhi niya yung paglasa pa dunya ini aon na waktu ini ni maka-stress yung paglasa pag dunya alasa pag dunya ini aon waktu maka-disappoint na sadya sumakuha yung paglasa pa Allah Ta'ala ini tatap siya di siya maka-disappoint makasusa-susa atau kang magdihil mga duka pangdada weroon yung paglasa pa Allah Ta'ala nabangin kita malasa pa Allah Ta'ala yung kita magtaat ha mga parinta niya bukod sadya kita magduaa ha urusan dunya ta mga parkala kadunyahan ta suwera sab kita magduaa bangbediin yung kita makasup pa Allah Ta'ala rida impuhungon kaniya ulong kasi niya kaampunan iban sarta doon kita istiqamah tatap istiqamah ini amunain tatap ko rin doon gawut atina ayaw kita tumaykod ayaw kita mag-stop ayaw kita humundong tatap kita istiqamah abat supaya in puasa ta insyaallah taala tay maun siya nabangin duasin kita tupot sa japadunya
na impalsugpatan sing kita po Allah Ta'ala samantara sadya. Sumawa bangin kita magdua lumawag kay pa Allah Ta'ala rida niya na impalsugpatan ini may nang siya kakal na halom al-Quran nasabot Allahu waliyul lazina amanu Allah Ta'ala in bagay palindong sahabat pa mga manusia beriman na yung kabayan sin Allah Ta'ala amun samping kaya aunan niya in ipon niya sa bunal iban sin Allah Ta'ala may nang bagay mangbedi nini in pagbagay mangbedi tunayon in katan mga in mga parintay at insya Allah Ta'ala ikarwa magbasa iba mag-amal sin al-Quran ikamatu bangbediin tunayon ten hak ta Allah Ta'ala iban hak papagkita manusia in Hazrat Masimud alayhi salam amin jajanjian sin Allah Ta'ala hauling zaman ini mangdaya umat muslimin piatarang niya in al-Quran ini kimakandung ledun gatusan mga parinta nin hambuk mu'min sa bunal hinambuk bariman sa bunal bukun suway magbasa sa kanya sumagawa lumawang si mga parinta yadto bangbedin magmatuyo mag-amal kanya nin Ramadan amunin waktu patasun ta in level sin rohanita patasun ta in level sin rohanita sumagawa bangso pa min Ramadan ini but na fail na defeat kita atau nag-stop kita himulong kita na bedin Allah Ta'ala may nang sahabat ta jadi kalagay na sadya rin doon on sabar ta halom sin dua mataod manusia amin magpamung inaku ini na malugay na ko magdua sumagawa wayron naman kaya kabuli mga dua ako na yung mga bini kabtangan in Hazrat Khalifatul Masih al-Khamis amin Khalifah sin Jama'ah Islam Ahmadi Habiyaon nagpatarang kanya inatala dimurungog si mga dua si mga tao masabar aon waktu di niya kabulon mga kadakabayaan ta sumagawa inatala gantian niya sinhambuok amin labi pamareho ding haduata impalsugpatan po tala sa parati magbagay sa bunal alawom sin pagbagay aon da waktu niya in kita magbisara aon da waktu niya in kita dumungog aon da sa waktu niya in pangayo ta kabulon aon da sa waktu niya in saat niya na matahala karena pakarayawan sing kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagsabda Allah Ta'ala nagparman in ako huminang nga ipon ko magadha niyat atawakan magadha diin in panghati pamaham sin ipon ko marikako na jari in kita mangin kita manaw hambuk jangkal bangin kita mag-step forward kanya amun hangkabi niya amin in bakul 5 sampai pa kingking 5 ini gulamay 5 bang bedi in layo yadto manaw kita tumikang kita habiyahay ni rin layo-layo niya amin duhol si 5 pa duhol si 5 ini ubos inala Ta'ala sumukato ang kahasta nabangin kita manaw matukannya in siya dumakan marikato nabang bedin in luwag sing kasilasan niya hawno amuna ini in kabyaksan sin Allah Ta'ala rahmat kasi niya tatta in dua si Nabi Yunus alayhi salam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nang indukato dua si Nabi Yunus hawaktuin siya halom tiyan sin ista la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin dua ini kalagyan desad memorize iban kalagyan desad implement hatiap adlaw padlaw sin kita urun Tuhan malingkan ikaw masutsi ko sa bunal niya ina ko nakasud deng mga manusia zalim surah al-anbiya ayat 8 nen dua ini amunen dua pati baba to sinatay bang bedin nangako kita sin padusahan ta sin kasaan ta na inala Ta'ala tuput siya rin makasalamat ka to diri ini manunjuki in takdir manjari siya mabaruba labay deng ha dua ay ban istighfar inala Ta'ala nagparman wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun iban Allah Ta'ala di mangazab kanila hakasalugayin sila mga yukampunan inini jaminan ding Allah Ta'ala as kita namarat siya pabila yaon da kato in istighfar yaon da tatap kato in pangayo kampunan bedin Allah Ta'ala mangazab inini jaminan surah Al-Anfal ayat 34 in istighfar amuna ini in tampan taming shield sing kita
During Ramadan ini kalagyan na sujarin doon to transformation atau akan ang kabarubahan haruhani sin kita ni. Yung kamaksuran sin kita ni bukod sadya lumaway ang Ramadan, yung kamaksuran sin kita ni gumawa din Ramadan, may nang kita insyaallah taala amin tiap individual din kato aun kabarubahan niya. Yung sambayang sin kita labi kusyu, labi tulid, concentrate, focus, iban disiplin, yung pasupatan ta pa Al-Quran, labi makusog, mga dua ta labi buhi, iban yung pangatayan ta labi malunok siya insyaallah ta'ala. In akhlak sin kita labi pa magdarayaw insyaallah ta'ala. Yung kita suway tud magjanji, ya Allah hinangain Ramadan ini awal parubahan kakkal para kako. Dunya ini imbunal niya ipu sing kalingugan, kasasawan, ibang ipu sin way kaadilan. Na hambuk-buk da impalindong sa bunnas sing kita amunin palindong ta'ala na impalindong ini dumatong tiranan dadeng hadwa amin tulus ihlas na mga palangungan ko kiulungan kakasyan sa ta'ala bang in lawang sindua yukab parakato bil makna in lawang rahmat yukab parakato na ayaw ta siya-siyahon in bulan Ramadan ini. Murah-murahan, magmanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.